Denarong hiti pinanganan ningkan pendami durmiar ni henlo irui pen batai siki juara ni paman ko. Hiti kidoan pen setami denarong hiti henlo mena karbietum beha be parki klem idama pai ki om ke tek polong. Dason si durmiar ni ada prang apolo ke inglong arit karche ponahan lothe lemu anparbo pen chenglok ason-asonahan rong rup pen kiwang bangku bang petum han ki jorpan hiti bang pen jojor jolang pontang dera pilote alang tum kicho kijo na sonamu irui pen batai sinang ki jornun na tumlong pen kicho kijo na hormuar ni bang tang nam bangso ke nam ponamu inglong pen kiwang asar tu samuran pona hormuar son kilitang kini ke kai kita ke lang pon ka be joksi arni tami na puson si pon bom bon si tami ni pai ni gora ki thom arni an mangke doboka pen kiwang inut enjoy boy to arta ningkan thom kebra nar kep bangku ki jor ki lan ki chok ki jun hormu ki do analong tami ason kilit ki parvik hormu ki jor ke long si denarongara tumpen ne ponsi dokmuka police station atumapan birta palepen net ingnang ponsi hormu hothar ki do an lapen enjoy boy to pan police ale deng khodai ko kar biasa ha inglong pen yang hati nampon lahai ason yang kece aja kece yang sulit yang tu kondet tapi ini bang bang nang ke nong lok lo yang sulit ason tentang konderi pulau lah si ini bang kondet sini teknologi dukan setame pagi dong le dia tu kondet tu. This powder mana red chili di, item sini red chili lo. So red chili bang ke laki kebunai ningkan ke kebunai lejo December 2022. Item ke best before 12 months mesti 12 months pulang te laki 22 23 December lo te laki expire lo. Bom te pining ke 25 kan lo. Bom te ningkan ini si laki expire tang hormon lo. Kita ni sana laki besan di. Besan hormon langkai jo. Besan ke sanang kleng gawe ho. Jo. Tano ke pangkleng alap anu laki. Ke ban ong pasti pangkleng lo. Home anta nang ban taman lo. Ader nampak bang. Ader laki. Kenal lo ho. Laki hormon bang ke dak expire ke peneson ke tokte. Tame best before 3 months. Bung lagi komentar ni kan tahu bukan ni last. Kita lagi akim me hormu bagaimana mungkin dia lam masih berada di tak hormu masih akim tu saja saya angkleng saja. Saya beson ke tu angkleng abe budi tu cini kata tu betra. Kita kabe pasti me letak hormu ke tu abar nak kimi mak cini ke tu kapal kita tu merai. Kita betra cini. Kita jonong ke jonong le heveng tak anu pipe lo lagi. So ate bung lagi. Ikan lahai hormu ke ilu tu ke tak expire mana tak manufacturer ke kita uji pora tu price lapan lagi ho. Si panong si price lapan lo. Ni lagi jo. Si panong si price lapan lo dalam song si top uji ho. Lagi kita ketin mak price lapan lo. Buang saya lagi kuan ni kan nang ban pun lagi si makau ni. Labang ke sapu lo. Kalau sana tak boleh jo. Labang ke 2023. 2000 July di 2023 July lo. Ke dak best before 12 months betul letak 24 se expired lo. Kata 24 se expired lo betul non 25 ta itu tupo. Betul nak ini lo letak. Tapi lahai bangke itu mungkin 8 mil ini gas jumlah apa. Lakeli itu ke Amul betul itu ke piluma atap perang sumar fantan ceng lo orang itu itu sapi itu punai iji. Kalau dak bangke itu sini nai bangke piluma letak expired lo. Expired lo hormuta jo. Anu jo bangke lah lo. Apen data jo 2024 से एक्सपायर लो सितंबर तक
Kalau Soalnya aku tuh pilihan apa kan 90% sekian dulu, 90% harus sekian dulu tapi. Piposi pini ladak iltum dan orang hilang menit orang lah, belum tante iltum pini ke actually ke ningdu karni binang et ke iltum istirang kanglong kan ni bondo do long ni lapen bujaram sudah ki bondo song bong pen inut bujari mana berita weekly market long bang ber so menit pini bangke ilong dukanan long bangkel tum expiry hormulong ulo so expiry hormula ke nekan si hini kali nekan phone nekan serokan expiry hormul si tumelong nata si hini puta kali 90% hormul si kelong nata pene ili tum okar lo kenu punjor musai desi dakelong lo athiri poloma bolong te ke cho ki jung hormul sai desi tum da expiry hormul kelong lalu bongda lalu so along bangkel tum cerok to gara tum se kelong lo la pena pin tum kado beta bang lo la penon polis teman tahang lo ampar ke Talgum di chairman sar fantam me hang lo dak nono makke dum pulis redeng si hoda ko lo porta me dak hormu ke long bang si phere me hormu bang la lo beson penceng lok atak hormu tam ne ke chu hormu an lo makke ang kleng sai de bak ak tu sai de ak men ui sai de ham si ke long la hai hormu yang si litum ke dak rar asu ke kisman dum ke lan de te kili de tum dola Rasulullah yang sehalat tu nasi pon, kepene bacang ponong blok ponong dalam tempat hai hormu si cudang pala sormu cudang lo botel lagi 100% ke henu vegi lagi. Asal itu lama botel nekan si ini lecture lagi henu kali, har nekan pre perang pen expire hormu bang sino si kijor. Berarti lah dake akimi hormu ke tang tabilu dake. Nasi lahai pen bangke ini letum dake ne belum bang mesan lo, nasi son thang bangke along tin sistem ne rasul ke cerok to bangke kenang so. Asal itu Sasun ni menit apa? Nono sampai kali tu kita itu weekly market kita helong menit tu lahir tu mungkin daktar kaya dober lo, helong ber lo, bajar ni lu pun te, sampai pini bangke jual, sampai nanro. Asik kau tu berfanta cerok tok pen gitu ji, mana hormu hortar ke namanya perang hormu lang pen expire pen mak anikan si bonai mak pini kan si hormu ke henuji malah bang itu lang beg nanti. Lalu ni pen ada perang bang lo, mungkin madu tu dokan kiri lepin lah. Mungkin alang bang si yang tupi ni ta lan lap lah, angton lan lap lo. Mungkin nili bang yang tupen dali cona pon lap ya lah. Masih lang lo, asitin yang tu asabon pini lah ada dah besar dia lo. Masih nili bang tak puluh alang lah ke ada part tang hormon lah ke jorin, olam lo hai. Ciri moi pu, amat mungkin alang bang tu oman rempu, pusin nili fanang pu, amat dam tu lo. Mungkin angko api cebang tu lo sarpi buri tu fan. Han tujuan sarpi beri tu han tinjon ya farman ke mana lodun lo, jangtu dali hello lahai lodun lo, entah lahai dah asal nanti tang saya lo, kila bahini fan bang ke ni likhan cegi, jangtu pen dali lata, ni abang sobang hai, lata ada partang lo lagi ponang lo lagi ada partang lo, bolam lo hai, amas ini liang ko lapan masuk tapi kang lo lagi, ulai reno jor reno tanggal lo ke, bolam lo hai, amas ini lita pas bar cok et pen amat karuji si angko nilita ini bahini cipang rum ben aku wang dulu he lah lan cholo ini ke bon polam dulu mati ada perang lah si kulipa perang lo ini ni panangan pilo dak public itu ni panangan her bon ri tho kuliri narek sedang na pusina her masih kuliah he delo piala he amat to kuli delo ponone ni tak bostu mukha ulai po piala he ke paulai bom lo ni ta tonding lo ke jang tu mukha lang lo sitin ta ade dabe mane 2023 2024 lasun sai de inke amane bang ta lai hormu ke ulai rino ho piala he di pasoita bag hormu langkang lo gote khini ta lasun sai de ke laso mune phan pulo laso jang tu pe ni ke chamo la ke ade partang lo mo public tu mang lo te nang dokan bilong le da po phadi cholo ni non marim po pulo inke sapi buri tum bahini bang thom sapi buri tum bang lo hanan chujor sapi buri tum bang lo la bang ke joron bom lo ko la pen dane pudun tu lo joreno de puta pudun lo inke bahini phan ke papon no de lo da pen ni masih monne ko se tu le ade partang sai de lo inke angko la pen da angko wang tu lo mati angko la so ahor muke binoi la ke ulai renoi pu angko ulai bom ya inke nona pian sia lang che thabya lo ahor mu bang sob ade da tang sai de dutinta bak sido ake min muchota Wana date halaga? Manufactured ke November 2023. Berarti November 2024 tal ke expire lo foto ni factory bang lo. Kopi hormon lo bang sapo. Kopi pi hormon lo non magelong ko lada. Angko na dongla bola lagi. Mane la hem paghor lang gelong hormon ke sob mane expire hormon son silong lo moida apa penteng lok jang tu penteng lok tharmit angton lo.
Kota expire rumah saya deh. Kota negara sini kali negara thoma anak expire rumah saya long aja. Adim kona lo? Tak ada orang. Ini bigli market tu mula है. Bujar landu es मेला ilong wet ilong long ni do la ilong long makan tu teli mana tu mentai expire rumah saya ilong non makan. Tun hobo pare niki? Itu kalau dokanat itu keman 500 tamane itu nasi. Itu gini tuh purna. Warning dia medicine. Dia buri manu bila kok Nije bonai khasu. 5 বার হৈছে তাৰ কাৰণে কোৱা এইটো ওলাব নালাগে ক'ৰবাত থৈ দিবি বুলি কৈ আছে এই নামানে ওলাই আছে দি আছে 5-6 জন মান লৈ আছে ইয়াৰ পৰা মইতো ৰাতিপুৱা আহিছিলে নহয় এই তেল কিনিব বুলি এই পুৰণা তেল বিলাকে আছে এই কাৰণে মই লোৱা নাই ডেট বিলাকে নাই আৰু ডেট পল বিলাকে তেলে আছে আনিবই নালাগে ফাইন কৰি লাটাবেলো Lagi mau. itu ভাল বস্তু নাই সব কিবা কৰি দে তুমি ইয়ো করো রে এই বস করো না ঘুরো ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে খরচ থেকে বন্ধ করো ঘুরি লাও যত ইয়ে হয় তত বেজাল